Mō te ruanga o tēnei wiki I tua I te whakataetai hahau pōro Māori ki te Awamutu. No te rangi nei I tuki ai ngā toki, rai ki te rai. E whai ake nei te pūrongo a Rāpaera tāwhai. He tuki ngā rai ki te rai, patu ki te pōro. E kite ai ko Waimāna toki o te ao Māori mo te hahau pōro. Te kaumārua nā wāhana kei te whakataetaitia. Engari ko nā tai o hike kei te tihi. I think we just kind of practice more than other people and we just kind of wanted to win tournaments. Ko te rongo pai Clay tēnei o nā tiawa me tu wharetoa. Te kaumārima o nā tau, kua uru ki nā whiringa toa mo te wāhana o nā wāhine. Ko tākoro pai a hau mo te wiki katoa. Engari ko tahi noi ho te kimu e toi ana. Kei te taumata te kaumā ono ia I roto o Aotearoa, ko tāna hia kia hau tōna rongo ki te ao. Koe rā te tūmana, ko engari. Me mutu I te kura I te tuatahi. He pērā no hoki te pakeke o nā tamatāne kua uru ki nā whiringa toa. Ko Lee Newman no nā puhi, te kaumā iwa nā tau, rāua ko Sean Masters no nā tikahu, te kaumā rima o nā tau. There's quite a few guys, probably pretty much all the top 16 are like pretty good players. Like anyone can win. It's been a fun week so far and I've hit it really well this week, probably better than I have in a tournament, and so that's helped my game a little bit. He mea miharo ki a mātou ngā pakeke, ngā kaumātua. Ka hana mātou ki te aki I a rātou ngā rangatahi. Ki te pērā tonu te whai toa I tēnei momo kēmu, te korowha. He tihi I kakea e te rongopai Clay kia kite ko ia te toa o te wāhana wāhine. Ko te uri o nā puhi a Lee Newman, te toa mo nā tāne. Ka tika te kōrero ko nā rangatahi nā rangatira mo Āpōpō. Rāpaera tāwhai, te karere.